Podizanje energije na viši nivo znači povezati se s energijom ljubavi. Prvo se skoncentrišite na vašu okolinu, na prirodu, cvet, ako ste u stanu, na neku sliku, predmet koji o vama izaziva lep osjećaj. A onda se prisjetite nekog ranijeg osjećaja kad vam je energija bila na frekvenciji ljubavi. Primetite onda boje oko vas. Zapazite lepotu u svakom obliku koji vas okružuje. Dišite duboko i svaki udah zadržite po 5 sekundi. Sada udišite lepotu koju ste ranije zapazili oko vas, sve dok se ne budete osjećali poletno. Udahnite lepotu, zadržite vazduh, a onda izdahnite. I posmatrajte kako vas svaki udah ispunjava nekom lepotom poput nekog velikog balona. Osjetite energiju i lakoću. Proverite da li u pozadini svega osjećate ljubav. Ljubav koja se osjeća u srcu, u predelu srčane čakre. Zamislite da vaše telo je okruženo oreolom svetlosti koja lagano vibrira. Udahnite, izdahnite i zamislite da ste biće koje udiše i izdiše energiju iz svemira. Kada ste povezani sa višim frekvencijama, osjećate se otvorenim za sve što dolazi. Dišite, zastanite koliko god puta je potrebno da biste ponovo uspostavili vezu. Udahnite, izdahnite